mu bantu 150 nyakubahwa Paul Kagame yanikiye abandi bose abo wa mbere mu kuba umuntu wiga abandi mu kuyobora neza no kuba indakemwa mu mikorere n'amanota 92%. Naho nyakubahwa General Neva Bararunera n'amanota 2%. Ni mu gihe mugenzi we Felix Kisekedi amurushaho 2 gusa kuko we afite amanota 4%. Uretse umva umwe yabuze 8 gusa ngo yuzuze abandi bombi amanota yawe yateranije ntiyagera ku 8. Ngo ninde ukurikira Kagame? Umva se wikihuta ahubwo byumve gutya mu ishuri ry'abana nakabagabo n'abagore cyane ko abagore bagera kudusongera atari benshi 150 bose biga muri iryo shuri ry'ubuzima ku kigo kimwe cyitwa Isi ariko bagataha muri dortoir zitandukanye mu kizamini bahawe muri iki gihembwe na kuyu mwaka Perezida Paul Kagame yanikiye bagenzi be. Kabyo bidahagije 2025 CGGI report it muzi n'ikindi se nyuma y'igihe kitari gito tubyigaho ibipimo byacu byerekana ko u Rwanda ari cyo gihugu cya Afrika kiyowe neza na CGGI index score ya 0.507 kikaba igihugu cya 51 ku isi. Ngo Burundi na Kongo bite urasetsa iyi ni Jim ubwonko nawe nge wumva ndi empereur kuwe reka twijandike dutya. Iyi ni Africa Media Group. We are Africa Media Group, a tech first modern media and content delivery company. Turi Africa Media Group kompanyi ya mbere muri media kuba Afrika byose simbi kwibutsa aho abangaba mu ntego zabo zirimo itangaza amakuru ryigenga kubara inkuru no guteza imbere kwishyura ukizana mu gutanga ibitekerezo. Bati rimwe twakoze ubushakashatsi ku bantu 150. Intego yacu yari imwe gushakamo abantu barenza abandi mu mikorere by'umwihariko abaperezida. We surveyed 150 Africans from 38 different nationalities to identify the top 3 most effective African presidents and 3 least effective or worst presidents. Twakore isuzuma ryacu ku bantu 150 bakomoka mu bihugu bitandukanye maze dusanga ari ukubyifashe. Hari abaperezida 3 barenza abandi, hari abaperezida 3 bari nyuma y'abandi. Imibare no kuyubatse nyakubahwa Kapiteni Ibrahim Traoré ari ku mwanya wa 2 n'amanota 89%. Mbese bati inyuma ya nyakubahwa Paul Kagame hakurikira umuhungu muto w'imyaka 37 yonyine wayegoje abazungu n'abakozi babo. Ntaseka oya avuga make avugisha ibikorwa byonyine muri ndamagambo umutizi giye gusa. Imibare ntigibesha wingora nawe koresha 5G mwana nako kamwifashiriza. 2 years of President Ibrahim Traoré after he took over stewardship of the country. Below is report sheet from the aforementioned period. Umvuka karaporo mu myaka 2 gusa amaze ku butegetsi. Burkina Faso's GDP grew from approximately $18.8 billion to $22.1 billion. Icyitwa GDP umusaruro mbumbe w'ubukungu wavuye kuri biliyoni 18.8 z'amadolari ugera kuri biliyoni 22.1 z'amadolari. Traore has rejected loans from International Monetary Fund IMF and World Bank. He said Africa does not need the World Bank, IMF, Europe or America. Traore yahene IMF na banki y'isi ati Afrika ntikeneye Burayi na Amerika. Naho turajya paid off Burkina Faso's local debts. Traore yishu imyenda ya leta y'imbere mu gihugu ngo nta bikorwa remezo ndavuga sawa. Traore established 2 tomato processing plants, the first ever in Burkina Faso. Bwa mbere mu mateka ya Burkina Faso Traore hatangije uruganda rutunganya umusaruro uva ku nyanya. Mbese sauce tomate ngo ni nk'ubuntu kuri ubu tuza nibwo tugitangira. In 2023 Traore inaugurated a state of art gold mine to enhance local processing capabilities. Mbina 2023 Traore yafunguye ku mugaragaro uruganda ahantu hatunganyirizwa zahabu. Ngo nibyo gusa. Traore also stopped the export of unrefined Burkina Faso's gold to Europe. Traore yanzuye ko nta zahabu idatunganyijwe izongera kurenga imipaka ya Burkina Faso. Ni Kapiteni Ibrahim Traoré. He built Burkina Faso's second cotton processing plant. Previously the country had only one. Nyuma yaho muri Burkina Faso hari uruganda rumwe rutunganya cotton yubatse urundi rutura ruitunganya. Traoré, he banned the wearing of British regal wigs and gowns in local courts and introduced traditional Burkinabe attire. Kwa Traoré ntabyo kwiyambarisha wigi zivuye i Burayi no kwambara ibyenda by'abacamanza bimeze ukuntu ngo byakoreye ngo i Burayi. Ni Traoré watanze tractors cyangwa imashini z'ubuhinzi 400, tillers 239, moto pumps 710 na moto zisanzwe 714. Byose ngo bikoreshwa mu buhinzi kandi kuki kubona kuva yaza umusaruro w'inyanya wavuye kuri metric tons 315 ugera kuri metric tons 360 24.
uburo umusaruro wavuye kuri metric tons 907,2022 ugera kuri metric tons 1,1,2024. Umuceri umusaruro wavuye kuri metric tons 180 uratumbagira ugera kuri metric tons 323,2024. umvaze ni Traore who banned French military operations in Burkina Faso yabwiye abasirikare b'Abafaransa ati mbona ivumbi mbura umuntu. Ni Traore wirukanye ibitangazamakuru by'Abafaransa muri Burkina Faso ubwo yarivugiye ati ikintu nicuza nukuba narabyirutse numva France 24 na Le Monde. Ni Traore abanyafurika twese niyo dukwiye kurinda ku gaciro byasaba kose. Ni Ibrahim Traoré igisobanuro ko Afrika yabenegakara bigishoboka ko mu gihe abantu bahinduye imyumvire bakamenya ko Afrika idakennye nkuko babitubeshe kuva kera twakira. This is the biggest lie ever told to you. Ikintu cyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa reka n'abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga kondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfe nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani wabuze umugabo jama wabuze umukunzi oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale ngo nta mutuzo kigiri wawe mbese ntiwe niwe mwashakanye murafakana kariya oya se ibiyo byabwenge byarakubase barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa ntiwabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza ngo niyo igiyemo ntikama muganga kondo agusanga aho uri hose uretse ahubwo inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe amavangingo nta kiza oya barakuroze nawe uratuza uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera ikibwa arakigarura ikirenze kandi agufasha kubona akazi ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima umwijima wakuzonze diabete n'amibi kuza turasoka umubiri ntigukereze harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze singore kandi ni meritayari ni ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazigiye none se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Ku mwanya wa gatatu ntutunguru iyo wumva ngo muri Mauritius hari amashuri wigamo kuri scholarships mbese ku buntu kumva ngo ni igihugu cyiza nta kintu wumvamo. Rwanda gukora n'amanota 47% umusaza wabonye izuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 muri 49. Perezida w'iki gihugu kuva itariki 6 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi 2024 uti gute aza mu basirikare babiri genda gake uyu umusaza wafashe politiki ayigira umwuga ayikora nk'uwabyize kwarize management bimufasha gufata igihugu akagishyira ku murongo nta gusobanya n'umwarimu ntukine yigishe muri kaminuza igihe kirekire mbere y'ukaza muri ibintu bya politiki. Hanyuma nituvuga intwari ntidusige n'ibibwari abagabo bari mu myanya batagakwiye kuba barimo ndabesha se niki kiranga ibyo se nuko umusaruro wawe ari mukenyine eregana wa mustari wiyo hirya yaratubwiye tuzamenyera ku mbuto zabo disi. Ku mwanya wa gatatu uvuye ku mwanya wa nyuma hari umusaza usaziye ubusa kandi se oya nanjye sinkabye igihugu akiyobore Burayi uzacunge ntashaka na rimwe niri rimurwanya oya ni nk'amashi y'abazungu kabombo nta jambo ryahindura ubuzima yigeze avuga ku myaka 92 yose akunda akafro cyane we perezida wabitswe kenshi ku isi niwe perezida utajya yigaragaza muri gahunda za Afrika na nkeya yikundira vino z'Iburayi aho kurara muri Cameroon wahatwara abaturage bose nukine niwe perezida abazungu batavuga nabi ni perezida utabaza abaturage oya ahubwo umaze ukuntu ibitanda byo mu Faransa bimera mwibarize uburyo za device yo hakurya mu Buraya zinurira nta kindaze nyamara ati byanga byemera ndongera mfata idimbanda mwabyanga mwabikunda. Afrika urandiza amanota ye urashona ni 8% ku mwanya wa kabiri uvuye ku mwanya wa nyuma urabaza kandi turi gym ubwonko duryaza iminwacu buri munsi ngo turyoherere mu matwi yawe irengagiza ibitama inda nini cyane n'urutwe runini ugira uti ni muremure byapfira ubusa umugore wa mbere ni ikiryo ntuzamugore mubaza amashuri si menshi nako ntayo ngo ninde ni Cirombo utatinya kwita Kirombo Kongo yarayigurishije mwana kwijosi iryamizwe n'umubyibo ntiyasiga umusego w'umutwe wamunaniye kwikorera abesha akakunda Kongo byahese aho gusiba pizza ngo wakata kandi gace kuri Kongo ukiyoberera nako ukicukurira nyuma y'imibare myinshi ihambaye amanota kwiriye nako afite 8%. Ku mwanya wa nyuma nako igisembe umurizo wafunitse mu bandi nawe ni inshuti hafi aho ni 5 ngo yewe Eden intero nimwe ngo n'u Burundi buteye imbere 2050 washunye kuri 5G mani ntukagorana.
ku ruhara rwe rudatana n'icyuya akunda amagambo yibereyemo ibiryo kubwoba bwinshi bumusaba gukuraho ubwanwa ni General Neva mu masyuti y'amakoti isariuti rye ntiwamenya uko riteye naryo n'ubundi bugeni yikundira guhinga aho kumwima ibiryo watwara Uburundi bwose ukijyanira ni General Neva n'amanota 2% Uburundi buteye imbere sawa ni u Rwanda na Mauritius uti bihurira kuki waberetse mwana umvaga kantu the top 10 best governed African countries in 2025 Oni Salomon Ekaneme wa Business Inside Africa at ibihugu 10 biyowe neza muri Africa atangira agira ati the quality of governance remains a defining factor in shaping African countries development trajectory economic stability and social cohesion mbese ati ubuyobozi bwiza buracyari ishiga ry'imbere mu kugena urugendo rw'iterambere ry'ibihugu bya Afrika ubukungu bwabyo n'ubumwe bw'aba ibyo bihugu niba wihuse kandi ugawashonye kandi byo bigena iterambere ry'ibyo bihugu icyitwa CGGI the Country Governance and Government Index nibarura rikorwa buri mwaka mu 2020 bagendeye ku 35 byose maze bagatondeka uko ibihugu birutana mu kwiyuta mu iterambere Salomon says it gives a shape to how governments meet their people's needs nisho igaragaza uko ubutegetsi w'abaturage ibyo babwifuzamo sasa rero nguko uko ibihugu bya Afrika byarushanyijwe muri uyu mwaka ku mwanya wa 10 Namibia iyi ni ya 90 ku isi ku mwanya wa 9 hari igihugu cya Ghana iki ni cya 46 ku isi ku mwanya wa 8 hari Senegal ikaba ya 43 ku isi ku mwanya wa 7 hari Egiputa Misiri ikaba ya 43 ku isi ku mwanya wa 6 hari abaturanyi bacu umburasirazuba bwacu Tanzania Samia Suluhu na 41 ku isi South Africa ku muko wacu na ba mwana wacu Ramaphosa ni ya 5 ikaba ya 77 ku isi ku mazi magari ku mucango mu majyaruguru ya Afrika Morocco ni ya 4 muri Afrika ikaba ya 75 ku isi ku mwanya wa 3 ni igihugu kiyobowe n'umugabo utarya indimi Boko wamaze gutangiza umushinga wo kubaka gari ya mwuka imuhuza na Namibia ni ya 3 ikaba ya 61 ku isi imbere yabo ku mwanya wa 2 hari igihugu cyiza a country of 1000 hills igihugu cy'imisozi igihumbi kiyobowe n'intore izirusha intambwe uyu sa n'uvuye mu ijuru igihugu apana nk'ibindi ahubwo igihugu muri muna w'ijuru ni wabo bakobwa n'inka iwabo amahoro n'umutekano iwabo amata igihugu cya kabiri muri Afrika mu kugira ubuyobozi bunoze kikaba cya 59 ku isi nzima uti abaturi imbere ni bande ibirwa bya Mauritius ku mwanya wa mbere muri Afrika ku mwanya 51 ku isi mu gihe u Rwanda rwagize amanota cyangwa se sikwa ya 0.5 Mauritius yaturusheho ibice igira 0.55 utabarundi barihe bari muri Eden bareke ngo Kongo bite wabyoreye mwana bona za Bangladesh ujye wabara mu gatebo kamwe ahubwo nyandikira uti turi mu bwonko until next time